Kahit kung ay surumanan, ito'y nga signs, wonders, and miracles of the gospel. Daday pag-ilasinan, marka, sign, signal, and wonders, di nakaskas daaw, ken milagro, miracles beyond natural. Unak manan, ti miracle, no, adalam ti miracle, beyond natural things. Labsana ti natural. Ti natural, no ijay Bible, hanga may bagbagang nga miracle di. So nga hanyo pag-mimixen, dagiday. Alaan makita yo, what is sign? Sign, sinyal, marka. Pagilasinan. And wonders, isura ito dagiday, nakaskas daaw. Kamangha-mangha sa Tagalog. Wonders. Haan nga pangkaraniwan nga mapaspasamak. Okay? And then miracles beyond natural. No, di ko na ka nagluto ka, ti rice kat naluto, kat mangan ka, that is natural. Yeah? Nagluto ka. Ngam no, in my tiwak, kat ada niluto na, that is miracle. Because that is not natural. Kas ni Elijah, intunon de uwak, de karni, nga sinda ni Elijah. Pinakpakan de uwak ni Elijah, that is miracle. One thing more nga miracle, numangan ka, siyempre, ma-strengthen ka for a short time. Pero dinangan ni Elijah, ti may isang tinapay, ti strength na daday, 40 days. So agasam day 40 days nga may salang nga tinapay, ti strength na, that is miracle because that is beyond natural. Isu nga kailangan makita yo, signs, wonders, and miracles, ket beyond natural amin na kita. Amen. So, dagiday nga signs, wonders, and miracles, adda ijay gospel. Isu nga kunak nga signs, wonders, and miracles of the gospel. Gospel. Matthew chapter 4, irugita yon. Mapanta yun jay, signs, wonders, miracles of the gospel. No kaya't yun di signs, wonders, and miracles, you must know the gospel of God. The gospel of grace, the gospel of the kingdom, the gospel of Christ. Because signs, wonders, and miracles for us is in the gospel. Agpaiso nga ni Apo Diyos sa aming kinarami di jay, God, the Father, the Son, and the Holy Ghost with His holy angels, and with His holy people, isutos usaran ni Lord, iti miracle. Pero ti ayan, iti pag-workan ti miracle, iti gospel no mabilib. Iti life tayo. Kada tayo nga tao. So now, Matthew chapter 4, verse 23 to 24. Let's read that verse. Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news or gospel of the kingdom. So, anya din proclaim ni Jesus in upon the synagogue? Gospel or good news of the kingdom. And then, after proclaiming that good news, He healed every disease, every sickness among the people. So, makita yung sumursurot, jay healing and deliverance kadagiti tao after the preaching of the gospel. Amen. So nga oray dito, we need to preach the gospel first. Sakbay nga ma-receive dagiti tao ti signs, wonders, and miracles in their lives. Haan nga mabalin, nga makareceive that miracle without the good news. Without the preaching of the gospel. Iti law, iti miracle, kailangan nga da mabilib mo, and then miracle will come. We need to understand that true proclaiming of the gospel
healing came. Amen? Hallelujah. Praise God. Verse 24. News about him. So because of that miracle, nga aramidan ni Jesus through preaching of the gospel, at kunanay day, news about him spread. Na iwaras na day. Nga news. Ket dinaiwaras sa day nga news over Syria. Yeah? And people brought to him all who were ill with various diseases. Ano natin makita yun dyan? Iti na-spread yung news, dagiti tao in pandakin ni Jesus, dagiti masaksakit, tinaduma-duma klase nga sakit. Nung ibagada nga naduma-duma klase ti sakit, cancer, ulcer, tumor, disease, conformidad, kukutel, ken paralysis, ken amin, all kinds. So nga don't limit God. Iti healing. Hala nga di patsin nyo kat agmumumutag nga maagasan. The same di agmumumutag ken cancer nga nalaka kini Lord. Hallelujah! Kailangan makita yun eh. Amen. Kailangan nga makita tayo nga awan na rigat kini Lord. Nothing is too hard for Him. Amen. Hallelujah. Kita nyo lang hindi panang-create na ti heaven and earth. Ket santo'y bagam nga narigat kay tumor kaysa panatang. That is the devil trying to put doubt in your mind. That is not God. Or that is not of God. Because God knows that He can do all things. Amen. Isungahaan nga mabalin, nga limitaram ni Apo Diyos ti healing. Don't limit God. Because limiting God, that is from the devil. So nga, numaminsan, at sasao tayo, at dadagay words tayo, wano, mind tayo, nga nagapoy ti Diyos. Nagapoy ti devil. So, kailangan nyo nga i-overcome diay. Amen. Ngayon, mo yung may overcome yung lang diay, no, maaman nyo ti truth. Because ti truth, ti mang-renew yung mind. Apay nga hanga mairaslasin ti na dumaragiday nga mindsets of the devil, nga naikarga-harga kadakwara because they knew not the truth. Anda nga, naamuan. Iti truth. But for us, we need to know more about the truth. Amen? Hallelujah! So signs, wonders, and miracles is in the gospel. So the good news must be preached first. Hallelujah! So, that news is spread throughout or all over Syria. Kailangan tin news about Christ. Amen. Kat may spread. Mai-proclaim. Itaan nyo ka rin, ipoproclaim ti lubong tatan news about COVID. E kasano hangamap no ti fear ti tao because of that. Dapat napigpig sa jay news about Christ. Amen. Oh, hindi nag-spread jay news. Nagiti tao in pandar giti masaksakit kene Jesus. Haan nga ipan ti tao ti masaksakit it kene Jesus, kene ti church without this news. So kailangan nagdi testimony issue. Kailangan nga jay news agi-spread. So nga madi jagi lelemeng ti news nga good news. We need to spread the good news. Kaya panaka-spread ti good news, siyay nga matouch ti tao to come to Jesus for the miracles, for the healing. Amen. Ti devil madmadina riyan. Ti devil madmadina ti good news, siyay nga naabak.
Madmadina ni Jesus. Ken madmadina na tayo. But God who is within us is higher than the devil. So don't be afraid. It is devil because he is under your power. Kanayon yung ay meredetiyay. Because that is what the gospel is saying. Kaya di bagbagati gospel nga the devil is defeated, he is under our power. So, idingin, paano na kiti masaksakit? Kaya ni Jesus, verse 24, and people brought to him all who were ill with various diseases. Rayuma, skin disease, skin allergy, sakit ni mata, sakit ni lapayag, sakit ni brain. Na duma-duma nga sakit in pandaka ni Jesus. Ket inagasan amin ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Even dagijay nga severe disease. Those suffering severe pain. Amen. Nakarong out. The demon possessed. Dagijay nga in control ti demonyo, ti spirit, soul, and body na. Those having seizures. Dagito'y agkisiw. Mankudas. Sa kalkanay. Amoy ado ti kasjay, polosan nga kayan ti sinsya rin. Because that is the works of demons. So makita yun dyan, nga di ba kakaya ija is Jesus. Nga mapay nga nagdi ada seizure na handang iyag. Because this news, hanpay nga nag-spread. So nga kailangan nga dati preacher, dati believer, to spread the good news. Ta saan nga i-spread ni Satan diyay. The unbeliever, mabaling nga i-spread da, pero kontra. Ada kanuna agasan ijay, ngam hana kamamati, ngam sana bali. They are helping us to spread the good news. So makita yun dyan, nga demon possessed. Katandaan ninyo na isurok the healing service tayo. 99.9 nga devil tikin aramid ti sakit. Apa yung 99.9 ko pa lang? Adadajay man-made disaster. Ay suna mga aramid ti sakit na. Kay tao nga dayay. Pero, okay, kay tao mo lang dayay. Pero nagapan mo lang ti thinking na, the mindset na, nagapan mo lang ti devil. So nga 99.9. Di pa naki-agree laang ti tao kanya na ti 0.1. Amen. Dadi, pa naki-agree ti tao dya deception ti devil, dya 0.1. Amen. So kailangan, we need God. We need the Word. So dines, prediay, santo, nirumbar nagijay faith ti tao. Tawan ti biliban da no awan ti news. So, idi nga na-spread, nagijay na seizure na. And the paralyzed, nagijay na paralyzed, ulitak manan, tagpanpanatang ken paralyzed, parihas ken ni Lord. Datayo lang gamin timang panunot nga naragrigat si paralyzed dan daag mumumutag. Pero in the sight of God, you are wrong. That is human thinking. Human point of view. Na day kunam nga mas narigrigat, day paralyzed kaysa jag mumumutag. That's not from the Lord. So you need to overcome that because that kind of thinking is from the devil. Hanyo nga ilaban gamin de dayan, panunuto nyo day bagbaga. Hanyo ba lang ay baga, narigrigat mo ati, paralyzed. Day panunot mo, kaya na day not God. So that means, nga dadjay nga panunot mo, naggapo ijay devil. So don't agree with the devil with that kind of mindset.
Need to overcome? No! In the mighty name of Jesus. Iti panateng can paralyze parihas nga nalaka ken Jesus. Anyo nga ibaga mas agkalingitan basit ni Jesus no paralyze? No. Kailangan dagitoy nga message nga denggan niyo. Kitaan nyo na yung kasana na giday aming nga klase ti sakit, awan nagrigatan ni Jesus. That is easy for Him. Uray to pa awan bukol ti mata na nga mata, kaya na nga mang-recreate. Kasi gaming kailangan niyo na giday nga biliban lata. Because, numaminsan, anyo napansin nga you are limiting God. Kat kaputi pa ng limlimit mo, panang tagtagaybasit mo kini Apo Diyos, dahil ka na may saan ti devil. Ti kayat ti Diyos nga faith mo kanya na, all things are possible with Him. Nothing is impossible with God. In bagam nga nothing is impossible, kailangan mabilib mo na dyan in your spirit, soul, and body. That's true. Amen. Because God is the God of truth. So makita yung day. First, ngayon pakita ka na kayo, nga iti pa na kay preach the gospel, ada is signs, wonders, and miracles. So signs, wonders, and miracles of the gospel. Kailangan nga gospel ti pangalaam ti miracle mo. Next verse. Signs, wonders, and miracles through the gospel. Romans 15, verse 19. By the power of signs and wonders, through the power of the Spirit of God, so from Jerusalem, all the way around to Illyricum, I have fully proclaimed the gospel of Christ. Amen na natin preach ng with power, miraculous signs and wonders, gospel of Christ. Basa kayo TNLT. They were convinced by the power of miraculous signs and wonders and by the power of God's Spirit. In this way, I have fully presented the good news of Christ. Makita nyo dyan, from Jerusalem all the way to Illyricum. With signs, wonders, miracles, ngayon preach ko ti gospel kunani po. Hallelujah! So makita yung iti gospel, sursurutan ti signs, wonders, and miracles. Isu nga ti gospel, ti ayan ti miracle. So nga amin nga churches, nga under the law, no miracle. Because the ayan ti signs, wonders, and miracles is in the gospel. Kanayon ko ay basbasa kada kayo nga one, the miracle ti under the law. Because ipakita ti law is sin. Pero ipakita ti gospel is forgiveness. Ipakita ti law curse. Ipakita ti gospel blessing. Kasano nga ada miracle no nakitam ti curse. Dapat mo nga makita is your blessing in Christ. Kanayon nyo ay i-meditate. Ito, no miracle ti under the law. Ti miracle aday jay gospel. Amen. To another verse, Galatia. Chapter 3. Verse 3. Kunanay jay, are you so foolish? Kayo taga Galatia, after beginning by means of the Spirit, are you now trying to finish by means of the flesh or means of human effort? Or
law. Makita yu dyan. Nagrugi kayo ti Spirit, kaya tsukali nga lipasen, lain rugi yu ti Spirit iti nilalasag, wano human effort, wano under the law. Nagmaag kayo nga talaga kung na nakalita ka Galatia. Verse 4, have you experienced so much for nothing? Awan na yatin nag-experience yayo. Surely it was not in vain. Hanga awan sirserbina. Iso aya. Wano kasjay aya. The experience you. Awan aya sirserbina. Kuna ni Paul kadakwada. Verse 5, I ask you again. Does God give you the Holy Spirit and work miracles among you because you obey the law? Question. Ti Diyos aya, i-inted na ba ti Holy Ghost kada kayo kaya nagaramid ba ti miracle gapo tagob obey kayo ti law? Of course not! Exclamation point. Alapay kong unget ni Paul, of course not! Amen? Haan nga di, nag-obey kayo ti law nga na-receive you ti Holy Ghost kaya nagaramid ni Lord ti miracle kada kayo. It is because you believe the message you heard about Christ. That is good news. Interna the Holy Ghost kaya nagaramid ti miracle because you believe the message about Christ. So miracle, signs and wonders is in the gospel. Amen. Another verse. And under the law. Did you get the preaching of the gospel of Christ, ayan the miracle. Hebrews chapter 2, verse 4. Pagpakitak pala dito, iti miracle aday the gospel. Amen. Hebrews chapter 2, verse 4. And God confirmed or testified or bearing witness, that is confirmed, the message by giving signs and wonders and various miracles and gifts of the Holy Spirit whenever He chooses. Anya di ban panaknakana, confirm the message of the gospel. Kasano pa nang confirm ni Lord the gospel? Signs, wonders, and various miracles and gifts of the Holy Ghost. Kaya dati confirmation ni Lord, iti gospel. So nga dyan kunak, you need to command your mind, command your heart to believe in the gospel. So nga siya, I command you, kunak te sarili, believe in the gospel. Mapay nga hang ka nga mang believe the gospel, kunak te sarili, idi apply ko na ito. I command you, believe in the gospel. Amen? So command yourself to believe in the gospel. Ano nga rin mang biro-birok ti miracle nga maagasan ako pero madida di gospel, nasasadot na nga pa nagdengeg ti gospel, but di want miracle. Kala nga rin dajay. Kaya't mo ti mabsog, madim nga mangan, it is impossible. Kaya't mo, tiag-apit, madim tiag-mula. Isu nga ado ti tao kaya ti miracle, ba't nasasadot na ti gospel nga pa nagdengeg? Okay, so, na-prove ko kada kayo, nga na-prove ni Lord, kaya't the message, it is signs, wonders, and miracles. So nga signs, wonders, and miracles in the gospel.
Hallelujah! Amen! So Mark chapter 16, verse 17 and verse 20. E di Mark, tingnan nyo na gito'y, i-note nyo, i-memorize nyo, basa-basahan nyo day and night. Haan nga nagdangag ka lang kat uston. Napadas ko tinagdangag lang kat, nararagsakak takunak no amukon. Hindi umay ti kay applya na, awang gamam amuk. Nagita ti deception, nagiti believer tata. Ada nagigayagin lalaingen, no, ada nangag na sa kabasitlaang, little knowledge is dangerous. Awatan niya. So nga, you need more. So magida yo Mark 16. Amutay ti istorya na doy, verse 15 to 17. Ako na ni Jesus, go ye after His resurrection doy. Ngayon baga na, go ye into all the world and preach what? The gospel to every creature. He who believes and is baptized shall be saved. But he who believe not or obey not the gospel shall be condemned. And the signs shall follow them that believe. Or in the signs will accompany those who believe. Anya biliban da? The gospel nga may preach. Tatiin baga ni Lord, kayo i-preach the gospel. Kat kay mang believe the gospel, accompanian, kuyugan ti signs isuda. Kuyugan ti pagilasinan, marka, adda markada ti believer. Anya ti markada, anya ti pagilasinan, anya ti marka. Anya ti sign, marka, sinyal. Di kaya't nasawan, ada sinyal ti tunay nga believer. Ada markada, ada tatakda. Nga pag ilasinam nga talaga nga believer ti gospel, ada markana, ada tatakna. Anya tatakna, dahito is sign. In my name, they shall cast out demons. Dahito ti may isa nga sinyal. Nga no makita mo ti cast out ti devil in Jesus' name, kat tumaray dagay demonyo, dahito may isa nga marka, believer dahito ikunam nga sigo din. Tada markanan, ada sinyal na. Another nga marka, or sign, nga mang accompany, they will speak with new tongues. So nga di ayan, tagtatang, si tunay nga ayan ti believer. So nga di kontra ti speaking in tongues, awan sign. Lumaban, dagi nga denomination, but the word of God says, that His sign is speaking in tongues. So nga, nudong dagak tagdida do mga churches nga tatangs da nga agpipray, kadwak diyay, kung kunak nga dagos pa yan. Amen, oray sa balinaga na nga church, because I believe in this sign. Amen, mabaling nga haan nga 100% nga tatangs sa congregation, but they use it. So I believe they are my brothers and sisters. Kada di may isang sign, sinyal, marka niya ti sinyal, tatak. Kasmarigan na tayo, niya tatak ti Jesus sa Good Shepherd Church, saan niya lugo na, kasi ay. Ha? Isungat ti tatak, dahil ti markam, na mamarkaan ka, iti in Jesus' name. Hallelujah, nyapay. Uray makainom dati, poison. Handa nga man ano, iso nga nipol, talaga piman nga ni rumwarda, di nga tatak. Uray kinagat ti poisonos nga ulag, han nga natay. Di nga naipakita, Jesus is greater than venom of the snake. Amen! Hallelujah. So masabal immediately to the die. Jesus is greater than poison. Kamahang kayo nga pan uminom ti poison. Just in case nang kakainom kayo ti poison, wano pinainom na kayo, wano in-injection na kayo, Jesus is greater than poison. Or nung kayo ag-minister ka dati nag-poison in the mighty name of Jesus.
I command you nga poison nga datoy nga body nga may rumwar ka. Or ibagam, in the mighty name of Jesus, ma-dissolve, ma-erase, when no madadaal the power, the poison in this body. In Jesus' name. Hallelujah. Kailangan na gito'y ti believer. Dadya ti belibam kena Jesus. Pati kinapudno na tinaawat mo, dinawat mo ni Jesus His life. Naawat mo aming nga biyag na, including health and power to heal the sick. That is in the life of Christ. So if you have the life, you have that power. So kailangan nyo makita riyan ganang magmagna kayo panpanunot kayo nga kasday kayo nga tunay. Whew! So now makita tayo, verse 18. They shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. Hanga di agilihans nga hangag recover. Tiayan di sign di marka agilihans ket ag-recover. In Jesus' name. Adot agilihan sita nga demonic. Sabali dagi. Ya agilihan in Jesus' name. Kaya ag-recover ti masaksakit. Ada ti marka na daday nga believer iti gospel. So kailan makita yo, I have the power to lay hands on the sick. Meditate today, I have the name of Jesus. I have the health of Christ. The medicine of God. Hallelujah. Medicine is in my hand. Amen! Kailangan niyo biliban dagitoy ti teaching iti healing school. Awan dagitoy iti teaching ti daduma iti church. So nga titunay magita yu ti teaching mo lang ang minister, pastor, iti ayan ti miracle, may teaching ditoy. Ngam dagitoy church nga kontra, no miracle. Pati ito pa'y salvation alanganan kanyada. Why? Agugrupo na lang, but no sign. Awan jay singyal ti tunay nga believer. You need to be bold and be strong to believe in this. Kailangan nga i-spread tayo dito nga news kadagiti tattao. Madalapos naman. Masaktan naman. Naman tayo nga gagagaraan ti mga pasakit because we love them. Amen. I-preach tayo na ito for them to be opened. Tapno malukatan di matada. Amen. Awan di tunay nga preacher of the truth, nga hanga kalabanan ti diablo, hanga kalabanan ti religion. So I know, nga may sa tayo nga kalabanan na, but we are preaching the good news about Christ. The Lord will confirm our message with signs, wonders, and miracles. Anda nga kaya nga debatiin liyay. Because that is real. Amen? So makita yon. Nga gilihans na, daya ti markada, daya ti tatakda. Alam marker nga kunada, daya ti karatulada. Daya ti karatula. Nga na imamarkaking ka. Nakaratulam, agilihan sa itati masakit, katumimbag ti masakit. Daya ti na imamarkaking ka. Awan laang nga yung kakaus mo, but you have that in the spirit realm. That's our sign. Amen. So, verse 19, idinaibagan ni Jesus na gito'y napanan di heaven. So, kaya't nasawan after His resurrection ngayon bilin na daydoy. And verse 20, and they the disciples. And the disciples, nga nang ibagaan ang i-preach the good news, went everywhere and preached. Napanda nag-preach. Anya in-preach na. Of course, in bilin ni Jesus, the good news, the gospel.
Ket tinapan na nag-preach, the Lord working or work through them or confirm the message. Amen. Ito King James. And confirming. Makita tayo dyan, King James, the Lord working with them. The Lord working with them. Di tunay nga believer, the Lord working with them. Kaya, asano, di ba nag-work ni Apo Diyos, kadakwada, in confirming the Word. Di confirm na, chay Word nga ipipreach da with signs following. Anya ti confirmation na, signs following. Kaya di bang kitaam nga dati Diyos nga makitar trabaho kadagidjay nga agkunkuna nga believer. Mamisan no, i-preach ko na ito'y masaksakan nagdidaduma pastor. Ako nadadamot ni John nga awan ti signs and wonders na. Ano nga awan? Ti signs, wonders ni John. Kaya day repentance ti tao nag-preach. Confirm ni Lord that the message na ti conviction nga nagitawag repent lang agbow down da kay ni Jesus. Salvation. Diba salvation? Ti kadakkelan nga miracle. Hallelujah. Nga nagpipreach ka kat awan pa ti agbabawi, awan pa ti agreceive, awan pa ti ay kailangan question yourself. Examine yourself. Baka hang ka nga believer. So makita yo. Nga no makiwa-work ni Lord, i-confirm na di message mo, the signs, wonders, and miracle. Anya nga word, ting confirm na, word of the gospel. Iso nga, signs, wonders, and miracles of the gospel, timinsahi tayo, is in the gospel. No kaya't mo the signs, wonders, and miracles in your life, you need the gospel first. Okay, next point. You need to believe in the gospel. Numangod mo ti news about the good news, you need to believe. Command yourself to believe. Believe in the gospel. Hallelujah. Hala nga basag dungag kat the gospel kat adan signs. Ito yung madlang Mark 16, verse 17. Nagiday mang believe the gospel, the signs will accompany them. Sino di kuyugan the signs and miracles? Those who believe in the gospel. So you need to believe. So for me, I command my mind to believe. Kailan biliwam nga ni Jesus, nagbaling nga na panglaw, katrumang ay ka, kunak-kunak din sarili. So I believe. And the gospel, He became poor. Jesus became poor that through His poverty I might become rich. So poverty was paid on the cross already. And now I have the spirit of prosperity to become rich in this life. And then you need to believe the healing power of the gospel by the stripes of Jesus. He paid all pains, all sickness and diseases for my body. All sickness and diseases was paid on the cross, and by the stripes of Jesus, it is finished. I have now the life, the new life of Jesus Christ when He rose from the dead. All sickness and diseases are defeated. And this body, because I have the healthy life of Jesus Christ, I believe
that the first Adam in my life is dead. Kaputa di Adan nga nang tawidak body, blood. And in mind ni Jesus, He became the last Adam on the cross. Ito kay inbagat, nagbalin isuna nga isuna jay last nga Adan ijay cross. And then dinagungar, nagbalin nga second Adam. So ada jay first Adam, nga iso jay Adam in the Garden of Eden. And then ada jay last Adam nga inala na amin, it is sinful nature and curse jay first Adam. Inala na amin jay cross, iso nga nagbalin nga last Adam, iso na jay cross, tay dinatay, iso na jay cross, inlansana, jay maudin nga Adan. Intanom na jay sinful nature, ngam dinagungar, second Adam isunan, nga isunan, jay nabindisyonan, nga tagalangit nga Adam. That's the good news. So awana ko ni the first Adam, tain last ni Jesus. Jay pula na, biyag na jay cross. But instead na kanya, jay life na as a second Adam. No sickness, no diseases, heavenly life, blessed life, powerful life, conqueror life. That's your life now. So believe in that gospel so that signs, wonders, and miracles will accompany your life. Amen! Lagi tayo, kailangan nyo adanggan ti good news. Lagi tayo preaching nga makagas, nga i-confirm ni Father God, nga adang nga kadwa tayo dito'y, awan i-confirm na, do awan dagito'y nga may preach. So makita yo ijay Romans 10 verse 8 ingana 17. The word of the gospel is to the word of faith. Ket kasano ti panamati da no awan ti may preach. Kasano met iti panakay-preach na no awan ti may baon. Kasano panamati da no awan mangegda. Nagmayat kitlin, ti saka, dagiti, mangipan, tinaimbag nga damay. Katiag dengag, faith cometh by hearing, and hearing by the word. Iso nga no bilibam, day denggam nga word, faith comes. Ay babagakon, there are big difference between believing and faith. Believing is your responsibility. Faith is the result of the gospel nga binilib mo. So ano haan nga the gospel di bilibam, I want to create nga faith in your heart. Because to create iti faith in your heart is the gospel that you believed. Amen? Pero yung believing is very important because that is your responsibility. So Mark 1 verse 15. Oh, hallelujah. Naba naalala yun dyan? Woo! Praise God. The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe the what? Gospel. God commanded us or commands us to believe in the gospel. Not just to hear the gospel, but to believe the gospel. Ano tagdangdangag, but handa nga binilieve. Di ko na Isaiah, sino tinagdangag, to report me. That to report na Isaiah kat nag-spread to the whole world. Basaan nga amin nga tao at binilieve na rin dyan. Iso nga awan imbag nga imbunga na kadagidyan nagdangag nga haan nga nang believe. Na kailangan numangag mo, bilibam, aging ganang agbalin nga faith in your heart. Kitaan nyo, dagiti testimony yun.
Nga nagdungag-dungag kayo idi, pero awan ti believe you. So awan ti mangyari, di alive you. So datangag dungag kayo nga da bilibon nyo, nga da i-apply you, sa yung ma-experience the confirmation of the Lord. Di ba? So you need to believe the gospel. Command yourself to believe. Nung mamingsan kaniyak, alatikas niya. So nga kanayong kung nga kumanen sarili, you need to believe. You need to believe. You need to believe. Kung ako nakita sarili. Hebrews 4 verse 2. And that is the point. Now we need to believe in the gospel. Timang believe not in your head, but in your heart. Faith is in the heart. Believing is in the heart. Not only in your head. Believing in the head is natural. But believing in the heart is supernatural. Hebrews 4 verse 2, for we also have had the good news proclaimed to us. Na ipakamumat kada tayo di good news. Just as di did. Kasmat kadagidin mun una nga tatao idi. But the message they heard was of no value to them. Makita yo? Nga dati na kay-preach san ti gospel, pero awan value na kadini nagdengeg. Oh why? Awan di value na kadakwada. Or the NLT, but it did them no good. Awan din na imbag ngayon bunga na kadakwada. The reason is because they didn't share in the faith of those who listen to God. In the King James, awan din bunga na nga interna pagsayatan da, not being mixed with faith, dagidjay nga nagdenggag kaanda in mix jay faith da wano handa binilib. Makita yo jay. Tati tunay nga mang believe isuti sumrek ijay rest of God. Verse 3. Kunanay jay, now we who have believed enter that rest. Isumrek ijay ina nati Dios si mang believe. Hanga dyan nagdengag lang. Amen. Hallelujah. Verse 4. We know it is really because of the place in the scriptures where it mentions the seventh day. On the seventh day, God rested from all His works. Adati offer ni Lord nga rest kada tayo. Ito di kunada nga makares ka kin ni Lord, no believem jay gospel. Halang jay agres ka no matay ka. Ito jay offer ni Jesus, come unto me. Da kayo maragdagsunan, nabannog ken agaw awit tinadagsen, tay kan kayo tiina na, agadal kayo kanya, and you will find rest for your soul. Nyata dalam, the good news about Him. So ti makares, tagidjay nga believer. Because in this world, ado iti trials, persecution, and challenges. Pero ti makares, ti binilib na nga talaga, ti gospel. Hanga dyan nagdengag lang. Mauawatan nyo na ito nga mensahe. Kunani Apo Diyos verse 5. But in the other passage, God said, they will never enter my place of rest. Dagiday tatao nga nagdengag ti news about the good news nga handa binilib. Iso nga oray gimong nga gimong, ngam hanga dadakas ti gimong nga gimong, mayat. Ngam oray gimong nga gimong ti tao na awan binilbilib na no rest. Tati ayan, ti makipag-rest, jada bilibam nga good news. Amen! Anya binilib mo iti gospel. So makares ka, oray agda sakit nito yung lubong agraraira.
Makares ka kini Kristo because Jesus is your help. I believe in His life. I believe that He is my redemption. He is my salvation. He is my help. He is my life. He is my covering by His blood. And I have the power to overcome the world by His name. Dagajay, ti makares! Amen. Iso nga verse 6. Kunanay jay, so God's rest is there for people to enter. But those who first heard this good news failed. Nag-fail da. Handa nakipag-rest. Tida dumapataros because of disobedience. Amoy ti disobedience fruit of unbelief. Awan ti obedient nga tao, nga haan, nga napno ti faith. Itunay nga obedient kini Lord, then ang believe, kaya nag-result ti faith in his heart. Iso nga King James, kung na idyang, idya last part, and they to whom it was first preached, entered not in because of unbelief. Tagidjay nagdengag iti good news, saan da nga nakastruck idjay rest of God because they didn't believe or because of unbelief. No may preach the good news kat saan mo biliban ang kalata makares. Tati agres, jay mang believe. Jay ag-obey, jay mang believe. Kakayot example, apay nga han tayo maka-obey kas pangarigan giving niya, generosity. We have the generous life of Christ. And we have the spirit of generosity. Apay nga haan, nga makabag-o-obey, tila dumay, the tithes offering, when no giving to the needy people, because of unbelief. Handa nga believe nga they are blessed, nga they are rich. So, nagrigat nga ag-obey, kasi nga tao, nga kikita nga sarili na, nga kakaasi, nga naika-curse. Marigrigatan na ganyan nga tithes. Ag-offering. Marigatan na nga mga asi, kakaasi. Paminsan-minsan lang. Nga makaya na diyay. Pero titunay nga binilieve mo dyan, life mo in Christ, nga you are blessed, you are rich. You have the spirit of prosperity. Agbalin nga lifestyle mo iday. Agbalin nga life mo nga day nga tunay. Amen. Ulitak manan, the disobedience is fruit of unbelief. Apay nga napigsa ti panag-obey nga mga preach ka ni Jesus because I believe. Apay nga i-preach ko ti healing because I believe. Apay nga nag-disobey ti laduma nga di na i-preach the good news ti healing kat na ibabagay day, preach the good news and heal the sick. O disobedience saya kadag di pa pastor, no hanang i-preach. Nga maapay nga, agbibiyag day disobedience siya nga command ni Jesus because of unbelief. Handa nga binilieve the gospel. Anya din baga ni Jesus, go and preach the gospel and heal the sick. That is not optional. That is mandatory command. Amen. But because of their unbelief, handa nga obey. But if you believe, then preach. Hallelujah. Oh, praise God. I believe, therefore I speak. I believe I am rich, therefore I speak. I believe I have the power to heal the sick, therefore I speak. Kung sino di mangaramit ti miracle? The Holy Ghost. The Holy Ghost is within us. Anya nga yararamidan ti Holy Ghost. Iso ano maminsan ti Holy Ghost nga nagbabalay kada kayo uray, pagpigipigirgara na da kayo awan ti may apply because awan binilieve you. Ti confirm ni Lord, je bilibam, je gospel sa ada aramidan aking ka. He will confirm the word, the message.
So you need to believe in the gospel. Isu nga ure ada ti Holy Ghost. No awan jay gospel nga i-confirm na no miracle at all. So you need to believe in the gospel. Amen. Oh, last point. The message of the gospel is the message that the Holy Ghost will confirm. Amen. Holy Ghost. Hallelujah. Amen ba? Sige, mapantayo ito, Holy Ghost. Ngunyan i-confirm na. Sublian tayo di Galatia 3, verse 3 and verse 5. Sublian tayo di. I-confirm ti Holy Ghost nga message, the gospel. So anuhaan nga gospel di binilib mo? Awan i-confirm na. So nga agkita ka ti bilibom nga gospel tapag welcome ti Holy Ghost. Tapnuhaan lang nga mang ay-ay-ayo. Hala nga mang pasapasangit. Tiar aramide nakin ka. Kailangan nga ada miracle nga aramide nakin ka. Kailangan nga ada bilibom di gospel tapno ada aramide na. Ora basyanda. So nga oray pumigip-pigargar ka di power awan i-confirm na. No one believer. Verse 3. Are you so foolish? After beginning by means of the Spirit, are you now trying to finish by means of the flesh? Mapantay yung adagos verse 5. So again I ask, kaludsudok manen kunani Paul, does God give you His Spirit and works miracle among you by the works of the law, or because you obey the law? Of course not. Inted ba ti Diyos, ti Holy Spirit na wano naggaramit ti miracle kada kayo, gaputa nag-obey kayo ti law? Of course not. Simpre, haan. Ti Ilocano na. Haan, simpre. Okay? But, apay nga nangaramid isu na ti miracle. Kunana, in LT, it is because you believe the message you heard about Christ. Ijay nga go work ti Holy Ghost. If you believe in the message, ag-work ti Holy Ghost. Kaya na ibagabagap, ited pay ti Holy Ghost ti gift. Sublan tayo dadado mga verse. Ngayon, ted ko kada kayo tatay. Hebrews chapter 2 verse 4. The Holy Ghost sa go work is the gospel. Verse 4. Anya di confirm the Holy Ghost? Gospel. God also testified to it by signs, wonders, and miracles, and by gifts of the Holy Spirit, distributing according to His will. Makita yun dyan? Okay. And God confirmed the message. Kung ano manen. Sino di mag-confirm? The Holy Ghost nga datoy earth. A Father God adan ni jay heaven. Ni Jesus aday jay heaven. Holy Ghost aday jay everywhere. So nga Holy Ghost si kadwa tayo ditoy. O orayan na nga mabilib jay gospel. Tapno day confirm na jay biyag mo with signs, wonders, and miracles. So God confirmed the message by giving signs and wonders and various miracles and gifts of the Holy Spirit whenever He chooses. Kunangam no, kunana matijay, no kayat na. Kayat na nga kayat. Taday good news in Ternat, tapno makawork. Amen? Tanyo. Live you the gospel.
Ada ba Holy Ghost kada kayo? So makita nyo dyan, the signs, wonders, and miracles in the gospel. Number 2 nga point, you need to believe the gospel. Number 3, the Holy Ghost confirms the word. With signs, wonders, miracles, gift. So ano binilib mo? Ni Jesus as your help, at I confirm ni Lord, na binilib mo nga by the stripes of Jesus, you are healed. Because of His life, you are healed. Because awan sakit is the life of Christ. Pure and holy, clean life. Awan lalaok na. So the life of Christ is life. Awan tibasit nga sipnget na rin. The life ni Jesus, pure health. Awan sakit na. The life of Christ, eternal, agnanayon. Always, forever. So, no kunata yung always and forever, His life is health, always, forever, in your body. Today and tomorrow, He is always health. Hangag balin nga sakit no bigat, His life. Amen. Nagijay till life, ti good news. Ketororayan ni Lord nga bilibam day taday confirm na. So nga tinaduma, awan ni confirm ni Lord, tawan binilib mo. Hangka makares, nohan mabiliban ti good news. The Holy Ghost, i-confirm na nga i-confirm, siya binilib mo nga good news. It is signs, wonders, and miracles. Are you ready for your miracle? Adawa binilib mo kini Jesus, kini the gospel. Tihaan ko nga naisuro ito'y how to believe and what to believe. Okay, bagak lang ti gospel, pero haan ko na ipakita na ganda nga different message of the gospel. Tauray bagak believe! At saan yung amo tibiliban nyo? Kanayon ko nga ibaga. Nga ti gospel na inyag ni Jesus, nga libre, nga in-work out na for us. Nga in-trabaho na for us. Nga mure may baga-baga kami niya tinaduma na salot ta. Anya yan, work out na kanya. Handa nga i-studyin niya. Anya yan. Yan nilipas na kanya. Dapat ulit-ulitom niya nga basa-basahan, nga nga ma-register king ka. Nga nga kasla di panakamum tinagan mo. Iso ti panakamum di kinasi asinom di workout ni Jesus. Kitaan nyo kanina amo yung tinagan nyo. Ure may tugtog kayo kat maulaw kayo amom. Auring la tanagan mo. Pero apay da you are healed. Nga nalipatam di naulaw ka. Amoy ti kayan ti Holy Ghost nga ramidan, ipasagupsup na king kade nga maitulang nga amum in your bones. Kasta. Kung isursurok man na ito, katsaan nyo pa nga naabot tayo, hanggang kayo man nga agliday. Ay, kasta, awan pa yakan niya. Isungor nga ibagak nga bilibam tamaad da. So nga ibagak na mamisan nalakat timang bilib. Kita nyo ti ulay nga news nalakayo nga bilbilibon. Ngam day usto nga news, nagrigat yung nga bilibon because of your decision. Kailangan ti decision ti believing. Desisyon nga bilibon jay truth. Hanga day inuulbod ni Satanas iti lubong. Pero minsan desisyonan yung aming nga bilbilibon. Sometimes, di kunan lagi nag-testimony tayo nga doctor, science and faith. Science versus gospel. Anya ti mas higher? Science or gospel? Tira dumalangan na. Gospel!
Because the gospel mangyig ti life, mang-change ti life. The gospel is the word of life. The science, it is sensya ti adalanda jay create ni Lord. Ti adalan ti sensya jay function ti create ni Lord. Ti iyag ti gospel ag function ka ijay naka-create. Ti science ibagbagada nga ti kasan ti puso nga agpitik kastoy. Jay taya dajay ti na-discover da. But iti gospel by His Spirit pagpangsyono na jay heart. Ti science at adalan na jay vitamina lagi jay makan. Pero jay gospel iso ti vitamina nga agwert karagi ti makan. So anya ti mas higher. The gospel iso ti nang create ti life. The science at adalan da what life is. Ingana tata, they don't know what life is. But the gospel, it gives us life from God. Science cannot give life. They are just studying and studying and studying. But handalatang mapan ijay fullness of knowledge. Ti makaited ti tunay nga knowledge is the gospel about life. Science is trying to solve the problems. But it is impossible for them to solve the problem. But God, through the gospel, is the solution of all problems. Science, they don't know that there is a spirit realm. But the gospel will give you, fill you with that spirit life, knowledge about spiritual realm. So, anya ti mas powerful, science or gospel? Gospel. Palakpak yan ni Jesus. So, nga nang mamingsan, ulitak manen, apay nga kasla kontra, ti preaching tayo, ti gospel, iti sensya. Pero haan, no jay sensya kat, na-discover na, nga you need to drink water approved by the Bible. But there is water. The living water of the gospel is more powerful than literal water. Haan tayo nga kontra nga uminom tayo ti danom, but that is just natural. We have the supernatural water of God. Isu nga, ti sensya, apruba na lang di create ni Lord. Pero ti biyag tayo, Jesus, the creator of heaven and earth. So how? Kas ano tayo? Nga i-balance ti science ken gospel. Ingato tayo di gospel, ket ag-confirm lang ti science. Haan tayo nga ingato ti science ket i-sacrifice tayo ti gospel. You are in the wrong way of life. Pag ganon, ti Dios iso ti kangatuan. Amin nga creation ay confirm dalang who is God. Ngam amin nga haandang amo who is God. Kay gospel ken the Holy Ghost ti maka-reveal.
So nga, I'm not against doctor or science. Pero amin nga inadalda nga against the gospel. I believe in the gospel rather than that knowledge from that science. Are you getting something? Hinbaga ti science nga there is no soul. I don't believe in them. I believe in the gospel. I have a soul. Hinbaga ti science nga ti life lang ti tao is just an air. I don't believe because the life of man is spirit from God. Hinbaga ti science nga ti healing get physical. I don't believe in them. Healing is spiritual. Because ang pinagmulan ng sakit ay spiritual. So, ang solution ng sakit is spiritual. That's why Jesus came and give us His health, the solution of sickness and diseases.